Asante Bediatuo obewu. But right now, no, I don't have any confirmation. I can't confirm it because America no war. My Russian didn't be America. The United States will do whatever it takes. So on be save no. One of channel. The question is, say discharging no back Ghana the end be see obewu. Nti wein ache mafia for no. Agenda 111 hospital. On say my diska no. Nya bibia na yesika o. Ye ni abro. Ye ni Ghana for abro ye ni. Asante Bediatuo. Ye ni Ghana for abro. Nya na wo bewu yi. Ene wo bewu. Ene wo bewu. What you say? Ene wo bewu. Se mo mu di Ghana for abro. Ye di sika amamo. Corona sika Asante Bediatuo no. Ono ne pam akwa bi no be hwe me ase no. America no on the pam ni free no kofa na yire Nigeria ni no de ne betena airport ho ena Nigeria ni no almost scam Ghana for say obi free bruchire ba na omo je ne covid no nko omo je ne $150 omo je anoma pocket sika no family and friends chop money. Omoji scanner obi ani ho be organ obetima be bodua say $150 omoji covid no Asante Bediatuo ne yire beje ye no omodi akotocho akọ school bi dem obi ani ho betima be bodua obi ani ho organ obetima be twini Jonas bia say $150 utua bi ofatua bi boga bi oba Ghana bi atua bi ansa na $150 no utua wi a wasa ajo $350 one ne yire no musio mu ku Ghana fo mu wia obia ene one na stroke anya no se mu di Ghana fo abura mu nyina mbewu. I'm telling you the truth. Ghana ni su ni su ni nyina egumoso tie me kana otie ni ye ntunya tumi Ghana fo ma otumi a enkyere se fadi aburo eye na nka moje corona yi moje $2 billion yi na manko cheska na ni na mde kosisi anwan hospital ya en masi na mde ultra modern facilities edim fidie papa beguma nkanya afi na mo Russia Asante Bediatuo na beduru America se obeje ayarehwe nka obesaw yale wo kurom a okurom petewe na ma bika da bi mu di aburo enti wo di aburo no aburo na abesa ba bediu obeti ba tena America forever da bi obeba okurum oduru ya bewu mfidie a ye de be save nkwa wa America na ebi ni Ghana ho eye den ya ye be yu se tama so ese okofie okwa akowu obewu enti gabi ochiri bewu akufuado bewu omu nyina bewu akufuado omu nyina bewu se mudi aburo because enye jimi majimi a babi a monfie aduri enkamanya opportunity corona ba magisika agia ke wo se mudi ye bibi ewo mo amukrum se de be ya adaachi unua bi yare wankasa wo yare a wonante ya anu awura ho wonante ya anu adura ho da be na be fro plane aba airport abe check in ansana what the plane 9 hours ansana abe just ayarehwe ewo bi krom onya aboa kachem se wonya aboa wo de kachem se wonya aboa bibini wonya aboa wo de kachem se wonya aboa. Well, of course obi asene star mami ko boni ni Roni Kweku asene 100 stars. Thank you, I appreciate you. Of course wow subscribe be have a comment bra na me mo di na obusiamfo ni Ghana fo nyina ntonka na asene stars but I'm going to mention your name or my as always, you know what it is. Of course obaso anu ahye no correct said dey bia me no enti don get me no onyahu o se onwu ya obewu se wudi boni ahun wa na wudi wa ahun abro
yama maji nipa sika aji ana mu wie sika ni nyina mu wie sika ni ma mu mpenafo ni mabusuanfo ene wahu se wo bewuo America na asevu na America na asevu no broni obeyiwa ama wakofie because whether you like it or not you are not a citizen anti time beso ama ya hwew ama umpoma ya deni ya transfer go to your homeland na ubeba biduru Ghana o paracetamol na asay na expire go no eno na doctor for no besi sama ubewu. I'm telling you the reality. Nti bibini unya posa mesrew fa bro any selfish eto na dwene daachi na wonso ye nipa bibini unya posa fa bro any selfishness pesemin kuminya fatuo na wonso ye nipa your mama oba e no obetimi adisika no okosi airport and no bia fam tukwan no obetimi adisika no what you say kufuo ba e no obetimi adisika ni na okosi emergency edisi konfa no chi nice one ultra modern into bijare ya emergency kufuo emergency ye boni din fla konfa no chi dwirigu ya pama chewa pa apama chewa ai ama otumfuo na te wo sika Tiri amechi oni yo na mu discane for private jet 1 hour na mu tua $70,000 $100,000 a day mu say $5 million our private jet nko na mu jimani from until da e bedru mre bi be yemre you can never deceive nature. What you say mu disika we ya besi konfa noche dialysis center e de siwo na mu di mfidi abegu na Ghana ni timi kwasa ne ho yade anka wo kwase asa no Asante Bediatuo ye do beba buwura hospital on ya treatu because with the the enam se wo kura wa ban ne see hospital into treatment special de be ma wo wa ukrom no eye super extra ordinary extreme powerful but enam se wudi abronti hwe ni ho kwalebu bed kura ni ho ne de wakoto so into be fro plane no ba America be gya ya hwe we are boa urumare we are boa Muhammad Kasim subscriber say Allah grass and big ups to Alhaji Nation. Thank you, I appreciate you. Of course, obaso anu ahye no kran ti said ye bia moye na we are boa antisika enya odia waji World Bank waji billions of cedis dollars Fasi hospital 111 hospital apatakura umobi wakati sold apata umobi na umobi no heni emfa nkoto yare a heni emfa nkoto udi Ghana ni abro ni bi be kan sika enya odia Fasi hospital si mamia sika no madwa sika no ti ya mechi oni yo madwam nti woni akufo nanam wona secretary to akufo ado aboa no woni nanam achim mafiafo oya achimni aboa pa achim mafiafo ni bia nti mu dwa sika no mu no over ayi so bechemo nature will face you kwasi broni ono so agimi na ni si kurom waji sika no adwama ti said ye bibini ya aboa na nka hwan kurom ne yabejewo ahwe wo yale na ono amfa sika na nkosi hospital na ono su di ti said ye magimi a magi taxpayer sika magi ni nyina edi mudi sika ni tuatua sese gusisi ya da pam dem mudi di ahwefo mudi sika ni mu sell manya pade no se sa na broni agimi anka kuroba so ni yebe hwe nkwase stroke no e kuroba so ni nke yebe hwe Asante Bediatuo abuaba bibini abuasuanyansa bibini abuasuanyansa na ukrom peterio na ma ebika bibini abuasuanyansa bibini abuei suanyansa unya tumia suanyansa o tom bibini na wonso ye nipa akufuado we waste 8 years when see school die when see hospital when see market onim se oye obi o unua na na stroke anya no wan kasa akufuado wote Ghana na onya heart attack ana stroke so mu a hene ye do bewura
afei na wokɔ frɛ kwasi broni sɛ ɔmfa ne private jet mmra na ɔmɛfa wo na wasisa sika pupuru due ɛde akɔma no na wokɔ opposition sɛ sika no bɛnya no ɔhe na ade akɔma broni no ɛma ne de private jet abɛfa wo akɔhwɛ wo nkwasi ayaleɛ no wɔ ne kurom nti aden na bibini agyimi aden sika yɛde ama wo fa yɛ ɔmanye osida media bro aden na bibini agyimi nti abanya 8 years when si hospital when si school dying wan kasade asem na bɛka kyerɛ onananom daache sɛ me Akufo-Addo me bɛyɛ mampanyini na me dada Ghana fo sɛ me besi 111 hospital na mansi ba akokra manfa pikas amofom nti onananom bɛka sɛ wo yɛ de o mɛka sɛ nana wo yɛ aboa nana wo yɛ kwasia na me na sika no on baby say wo de ye dan me sese kogu sisi ya da pa dam me de se wa broni tena private jet team na me de nam wiem on be ka se na wo ya boa na wo yo twan but Kufuor ne nananom bisa se wo be ye president o sim oh mon ko hwe me ye Sofola interchange mon ko hwe me ye Konfanochi Kufuor emergency ni ya media enesi wo no what you say ye bisa John Mahama oh mon ko hwe me ye 37 minute airport terminal 3 me Mahama me na me terminal 3 no ye oh mo me enko hwe Mississippi yi block school dance kuro bi ye me wo Ghana ho media ti de me chon yo ye bisa JJ Rollins oh JJ Rollins abusuanfo oh mo na nakura ba ye no JJ Rollins on the base sports stadium ha sei on the bay we say JJ Rollins on the base National Theatre on the Accra International Conference Center but wo e di ade na obi koka e di abata odin ho enti wo achi wo ma omuntime kura me brag se o papa ne wo Akufo-Addo me donya me na me ka kire wo nana no munchirima ntime achi ma afiafo no munchirima entime mfa mo mbrage. I'm telling you the reality. Nti aburo no wo di aburo affect you generation generation after generation. Woji as gracia free, woji certain allowance free. Say sika wenyina so di dabi. Sika a World Bank di aba. Yem fancy hospital, yem fancy schools, yem famwa o man no ni mamie sika no nyina mu. Nti ubewu Asante Bediatuo ubewu mo fa video ni kire no ubewu mo bo bra papa nke ya nya kwasi broni krom ne ya behwew nke ya de waba ukrom ama me enu afufuo ani abunabunum kwan e de besi hospital bed ho na with the proper treatment ene aha ye be mu are fries obewi nuane a wuntimi ni ene ye de be mawo nuane abrofo de be mawo no de o mo de be mawo na obedie o ma me ti ukrom wo fa ne wabusuanfo wo si wanom ukrom se ede na efe se wo yare na wanka se wabusuanfo atwa ho ahia na o mo ma nkura nhesem na ye ma treatment papa wo ukrom ede na efe se sa da bi wagimi nti magimi mo mobra magimi mu di abro won magimi na Asante Bediatuo nya America na cameras wo ba bi anka me akura mekwa ko mia no ko mpa no so akuno ntama firi ho. I'm telling you the reality. Ni pa bonfo ubewu o bonim na mo a wo usubempa munya usubempa no kom na de no selfish. Akufo-Addo promise no ewiase me ba mesi dan ama me ye we ama na Akufo-Addo de adwuma di no enti wa hu se Akufo-Addo no afeli no ntimi am ko di dwoma ma chi na me ko daada no so obewi ni ono nso ba obe promise me fie ana omo nyina selfish de ombenya nko a asofo ni nyina selfish obia ni ho pe o man ni kom na de no na nkwase akeka na o hihye nkwase ankom Yesu bia nka ankyere no. I'm telling you the truth. And he said John Mahama you should be pana edinachi I see Yesu say Yesu ben I say are you selfish? Mommy na krobia Asante koto akase otumfo say tutu piaw nana this year pressure na me de ma no ama wo ye adwuma ma hu se watu galamsi AHENFO no mienu bi yire ho bo adwuma na wo bo adwuma sa me ba beda wase
what I say aseda we amenema kotoko hene di Asante nti o da bi ba se oye nkwase ade na mbe fire an kakra bi Twene Jonas di atem mu chimi oman ne ye beboa ye nyina akufo anomfo obi ahu Bediatuo onya stroke nya America no da wo abusuani wo visa wo abusuani o visa o visa o kwaje visa ye mfama no wan kasa woni bi nti se oman ne ye ma ye nyina tiremecho no nti galamsey na akufo ado apan eni chama untumi mo odi omani asiso omo sensuo no omo ni makuri ne sensuo no mo start na munya cancer no omo yem na cancer na any treatment o America na yebetimi di machines afa mu aye o dialysis kakra still kura bewu na Ghana ho de unya cancer na wu direct nti nsuo na ye se na ye hono ne Tom Brown no yale enko na omo kreti gukuro no nti empanimfo asase ne ye omo de anete wono omo ahwe na ye se nsuo ni e kan wo si wagimi udwan asase biye wo Ghana ho biya wo wura anya asase wura mfa na asase ma wa ntimi mfa ope emfa bulldozer ne excavator mesisu nwiri ense no nti omo asase ne ye omo de ano me bo omo pressure mo magigi omo nsase afiri ni pabon fo sema wo si wagimi nti na ye ka ukuro mi hina sem nti wagimi hwe nsuo no oma mani anya clear me baba be hit obi akuro mu hene I don't care whatever anybody think that is not my problem I do not care I don't nti nsuo na ni nye clear I will come and fire obi a organ bi akuro mu hene simple as ABC obi antimi nyehu ubesu onu asu ubebo midua no abomidua memfa ho because eba ye no mpanifo na America no musa mo yare me na nate Ghana ho no wone passport saa na wo fa ni bi wudua ni bi obia ni bi nti se omo ye na obi ewu okuro no ma who is going to save who who is going to save who ko yensi hospital omo mpese ombesi no konfa no che no omo a tumi ni kuro omo na omo mpese ombesi hospital no omo yare nya America no mote Asante Bediatuo America no tia o blow dollars no dollars na o blow na taxpayers money baby a order hotel a order baby a ni normal gu hotel nyina taxpayers money minu mienu taxpayers money ni etua everyone minute TV school bus na munyamisha broni don't get me wrong me still me na mabruche kurase so nti wagimi na se wo si wagimi nti umpe Twene Jonas asema I don't care me kura me nka se bepe masem ba se ukrom hene an stop illegal ne dia me ba be fire no opansu opa ye de obeye I don't care because eyen kwase asem se tetefo amosi omo no mu nim nyansa bagimi bre omo anse nsuo na mo amofre mo ho civilization amosi mu nim nyansa mo jimia to the sense mo se bibia na nchirima yenom yema eni ye nananom ba adie no benom asase be ne ye de ombegu so entimu be kukurom afo nyina ansa na mawu akọ ahemfo mu nam Ghana kwasiafo why na interest 60 years 70 years 80 years mu be wuchina enti ade na mu di nchirima abro enipa mienu pe selfish reason enti ya hunu nsu a Ghana nyina enipa mienu pe selfish reason enti yen say bibi yen sense ase nyina fisa mekuri no ebe kukoko e Ghana nyina koko nso ye one of the most powerful tool the strong income at the back Ghana ebe kakra udua emo enye ye udua bayire enye ye udua bibi enye ye because assassin say aden ye be ku ye ho because of any packet to be selfish reason aden san kwasiafo ni selfish reason also omo yare a they have the diplomatic passport and no so mo fly aba brucha be so mo yare but the victims na yes omo nsase na yes omo nsuo no omo na ekonum subone no omo no they don't have any means omo be kransu afre brucha aba they don't have any means omo yare omo be fly aba obi kroma be ja yare hwe they don't ntia den ye di ni pabro I will never make it happen. I will never make this happen. Into a hini bia galamse wo asase so no wo be stop wo be je wasase upe umpe wo be je wasase se wo commission e wo ma wo commission e be bo wo be ja galamse ni 2 by force. Enti bum ye na Asante hina se si wo make bold step or what to AHENFO ni bi
onko so ntutututu ahemfo no a omudi bone ni nyina na nsuo ni yakrojen because wona ayo hempon kese a wo Ghana ade a wo ye no ututu ahemfo no obi abe follow obi abe suro se me nso se me makwan manipa bonefo ebe se me krom nsu a me wura betume nti ebema as nsuo nani a ekrojen because ewi ase ahoto any good health eyesin sika uwo sika dama Asante Bediatuo unim sika do wa wia ye yi la visika omu wia ode ni chefa ba omia chefa esra usu chefa Kennedy Japan chefa obia chefa bet chacha tax ni nyina sika no ono ne chefa onunya sika ni bidi obia nya bidi won enti omu nyina they don't care about Ghana for Kennedy Japan say oto wa say o mama ne bribe sa onye last minute no kwaje bribe no wakwaje bribe no ye campaign ma baomia wa wunim se Kennedy Japan wo ye campaign e ma baomia ono an be kan ye e wo Ghana say o ma ofan millions of dollars sike betimi asesa Ghana fo nyina destiny say o medi o machi e no se o ma achirei ono asa akwaji sika no kodi o machi until all of them are there for their selfish reason. They don't care about Ghana and India. And now I know kase Kennedy Japan was a baomia bon one na be say Ghana economy no odi baomia chi all then all that Ghana for say ba fe de baomia ni nyansa. Look at this. Sana owusu bempai wakwaji sika mahama ho di mahama chi a oye den o hye ne bokese say owusu bempai abeka say John Mahama ntimi nya president da. Ono an be ka o si Nyankopon aka kire ne se Nyankopon na nti Nyankopon ekontomponi enna Nyankopon si John Mahama ntimi me president afedi Nyankopon si John Mahama be president. I was so say all these people are there for their stomach. They don't care about Ghana ni. They don't. I'm sorry, it is what it is. They don't. Enti me na me wa for Ghana ni no. I will make sure say wo de emotion wo politics the ohia wa me mfa wo jimi maha aye no kre platform enti say one people ni one NDC na hia wa fa kwase akopel ba bitina o man ni be yeye no Ghana first before NDC MPP what you say enti say wa jimi a kopel ba bitina because me hwe say ni pabone fo keto we ya de ekokrometi akoto abama mo ye pe o masem ti ne to abama mo say o mo meboa ye no o mo mekunya da bi. It will never happen because at the end of the day no ye ne kama for ye ho kire ya obi ani wo beboa but ono kwase asa no ne ho kire na wafro private jet akwa bro kire wo Ghana ni wo ho kire wa unua NDC ni a ana MPP ni ana ne temantem ono ana beboa wo. There's no way say wo yire kwa wo so am watiam say wo kofre John Mahama na Akufuado wo phone so na ono abeboa wo da bi eye asimasi a wo ne temantem na wo tiam afre no bra akwadwo unkwadwuma afa kai be fa me na me fa me yire nko enkwaja yarehwe bra akwadwo nso be ba be fa wo. It doesn't matter say bra akwadwo nim say wo ye NDC ni. It doesn't matter say bra akwadwo nim say wo ye CPP ni obeboa wo. That is why we need to build a strong community. Niam forget this ankwasiafo we MPP NDC they don't care about us. NDC no kra de kakra chen MPP fo we MPP ne de Akufuado MPP we de say bibia anya Akufo MPP ne bi ni o Kufo de apemfo nko wo free enkura ni di wo school free Kufo de ende na MPP papa onya nkwasiafo MPP ni pabone fo sei Kufo no yi kwan fa ha no yi ka kwan no si hospital o kro wem no si school dan wa ha no eno ne MPP ni pabone fo a loto nyina moje chacha moje tax wo ho MPP ni pabone fo we de MPP Akufuado achim mafia MPP we de achim ni bia ni obenya post o Ghana in my watch. I will make it happen. The Almighty Twene Jonas will make it happen. Obaso anu ahye no krenti ze de bia moye no. Nye Kufu MPP ni bi ni Asante hina pa chewa mu mesi hospital no dwiri guo omo mfa ho enne won se mu na America ena mo se mu stroke na wo daga na kura nka ye de hospital de treatu no ne ye de bibiduro ene enobaye se fa ho hwew dabi abroche ne ye de waba because esi ano me say om de tupu nyina beto ne minim tutu aduboni a
ebika wa no wode ukokrometi chire obi so a ka hu se won nsafo na aka nyina chire wa awo so ena sanso na wode nsa we ponti obi a ka hu se di aka ni nyina so ehwe wa awo so enti wo yefo nsa no ahwe won so de konfo ne ka se kromu a otimbi America uhia document ansana wa qualify normal sanso na Europe baabia sana country bia uhia some paperwork until there will be a timer they can no longer take care of you. You gotta go to your homeland. So they're going to send him back to Africa because you need some type of insurance to cover the bills. As much as I was and there will be some type of insurance company that they don't receive cash. They want somebody to bring insurance. America, everything is a system. So you gotta go through the system. And it takes forever to get a green card. Until you're free, do you think it's easy? It's not. I'm sorry. I gotta tell you the reality. As much as a bronibe show, as emergency between nice, you know. A moment you abafi no nya emergency bio and that right there no you gotta they have to take you back home if you make sure until you go back to your homeland na ni Ghana for na kotena until hospital ni mfidie papa otogu ho ma no eno no mo dey be show at this moment of time. Does that make sense to you? Until say wo di abura etoje wa nipa ni ahoden forever we ye dan over age be chew moni nam hoyi a mo yankokrafo a mo di aburo yi mo nyina obi atwam 50 years me kura me se ma nyini akura no me keka ko 30 something years. I'm telling you me kura me small boy no and to look at momon fear mo nam 80 something 70 something mo kura na we se mani bre hospital mo kura na we se mani bre say oh mami si hospital yi mami ko e konfanochi mami nye kolebu mami nye 37 mami nye we na da me ho mfa me no automatically me sorry ya nma na ntia wura ho ntia wo momu di abura nya me betua uka nyankopon atasoro obetua uka nti you know Asante Bediatuo obewu no wu nso a Ghana fo ani beje akufuado oni na busuanfo ba akukura ni ho a owu a omuwu a Ghana ni ebedi areho da o ka se muwu a ebe te say atamis wu a na ye obi anana wa bodam boni amode Ghana fo di no boni amu di o man no no muwu a ebe Ghana ni bi ade medonyame me ka no kura kire o enye te say atamis wu amisa ta wu na ye obi aya na obi esu dabi mu ye nipa bonfo kufu akura yiri wu ye obi aya Teresa kufu mama Teresa obi esu because nipa no wani abro unim kufu emergency nipa dodo agi treatment wom a uncountable population of numbers ade no no amfa sika na kogu se obadam ahyewo ni badam amfa anko roro pieto nkwan wagimi munkwan magimi baby amomfi aduri me kura me ya brantie me nko roba bia pieto me de yedan me dwere kwa ma brabo be faso ayeye me ya brantie o me nko roba bia pieto Ghana ni ama be ro pieto dan be expose me ebi ni wiase me dwene kwa ma faso ama brabo be yeye because e wiase o pese o yeye a enoma bebre o ho a ese o twe ho firi ho ma gidi nchen obi a o Ghana ho mi wosika che obi a enso me nko ro obi a pieto adan na mo de machimi sa nkokurafo a me am ya brantie no a me wo energy me wo energetic me uja me metimi akasa non stop the whole day throughout a day. I will never get tired. Mo amudi dance here. I can walk in the greatest city of all time, New York City, for 2 hours, 3 hours every time, every day. As much as I'm here free, we had to warm up, but I have the energy. Akufuado kasaba akwa this year poso no akopensu anom no akoyese no oteso I don't have that type of challenges. I got the energy because I'm still young, and so I don't
think about stupidity. I think about the goodness of my life and my people's life. Do you understand? Ntimi promote nkwasi anoma. Da bia me condemn masem. Ewa ha me condemn. Ama boys ni bebre kura focus. Nana kwasi wa say Dioma Tema MPP nkwasi party. Yes. Thank you, Nana. Because you are subscribed, of course, Obi Anko Jonas Steve, and subscribe. Say where the comment by me body na Bediatuo nka. Nyame sure be so with no global so no share no credit said na bia me. Because remember me 2 million Ghana nifo. Na me ma okoye ma asema ne destiny ene na bra bo beka dem. Because okoko nyim obi ba afei na okoye den okoye adwuma aba beto aduane ama akura na di ene ne maami adi akọ han dan nti akura ketua no sikes oboa no na odi ye den odi starting the foundation and odi ko school papa bi and odi ye bi ebeboa ne daache no na sa no mani nyina ahwere no because sensi ya no akofa bed ya besoa nti me 2 boys ne fo se maasem enya adepa nti olumanya okura na ese nka obetu nipa fo no umom na osesa yesika na odi ama ahyewofuo na mugu private jet na jimi na ahyewofuo de pictures nam social media di gu animase. Is this a life? Social media never forgive. Onananom ne onana nka so akufuado ombeba behwe pictures no se wa broni pictures no, they will come and see it. They will come and see it. So anti bra boy no wabusianfo will come and see it. Ombaba ye nana sa no ye koshini pa o obeye mampanyini di odi sika ye ya nse odi sisi ahyeofo gu private jet wantimi ansi hospital wantimi ansi school dan wakate so da katia wantimi anya hwe katidra kra na ye sidi ahye nyame animonyam wadada asorefofo any asorefo amomodi collection sika abro amwaji sika na dwam na anya Ghana asofofo na jimia Pentecost fo nkwasiafo Roman fo nkwasiafo Methodist fo nkwasiafo ntimo be ye demonstration ebe mubewu mu afiafi mutimi nante koti abro nsamso muntimi nante emma Frasta House emmetwi akufo ado anim so wawiam agem collection cement amode koy mubetimi kura dia kosi asore dan ewa kura bi ase e de aboa nyamesom da bi mama akufo ado age sika ni nyina di abra maye di mu ntimi nkasa mu afiafi Pentecost, Methodist, Roman, Presby, mano kape sasa bronsama owi as muntimi face no spirit bronsama owi en da bia yoti abronsam so yoti abronsam mu ho afiafi mamotom hye nkwasiafo bronsama wani hunu no untimi uda bia na wo chesi no bronsama oti wiase a wo ji sikadi a wo sisi no de usuro no mu ho fiate. Thing is a joke. Warm up does not know favoritism. I hate everywhere. Warm up goes everywhere. I'm telling you, it is what it is. I ain't scared of nobody. Nyanko pokura ni mseme ye adwuma na mano. Cause my jimi dodo. Sam robiti aso dem wodi ne yire ne mabedie. Onya watu koleshi amasofu sa asofu muano. Hu fin akofo are kronfo a no gi taxpayers money. Ese monso momra wade dada Ghana fo agi levy so gi levy a onkwa IMF obebi adwuma ma nipa bia o man no wagi scanadi no dada am se mfa collection amaje no mfa mra no fancy katidu akwasiafo mo a muntimi organize mo na munsi katidu amamo na kronfo no na magi skadi akoma no adwam na ma yedi muntimi nkasa mo afiafi stupid people. Meanwhile obiti aso dem odie obedi ede kronya kwasia Bible se buade ne ho kire no fasika nkomade ono anya sika wia a odi ebo ne hwam nsan so asori sika nkomano so asori sika faboa asori ni no ti asori damu an ho kire na di obedi ekura no onya no because the Bible mu no de ekomde no onante ba nyankopon na ansi won asori fie wa nyankopon ma na aduane diye di emechi oni ye asori fie kom de wo sede nka bowura wa o se odidi me nti asori sika ne yensesa nkoma kwase ampanyina wanya ne ho ye mampanyina ye di sika ma na no patu anwura odi ka akwa duty nko aho sika betimi asisa Ghana hyebre wo mo gi sika ne nyina di se no
na asɔfo kwasi mpanyin fasika ne bo a nyanka ne amoburo hunfo enam aso dem ho omo kakrawa wagege penny omo coins wagege say yemfa nto correction fasika no hira omo bua de woni bie anya de ono ete ho a wogi sika bum na asatam sika de koma no nti obi be si obesi cathedral ma wa nkasa no mo amugu on the fact say mutimi nya nyansa si aso dan amutimi no muntimi nya nyansa si mu amaso dan na masisa mo correction di Jimmy di scanner break kronfo na kronfo na di anamuti ho ma yedin se musuro no mo afiafin. Peace out. I mean, sure, be so of course, Obaso and Washa no credit said the truth will always defeat lies, and nobody is better at this than me, and nobody is bigger than warm up. Nobody is better at this than me. Twene Jonas is the best. Whether you like it or not, I am the best, and the truth will always defeat lies, and nobody is bigger than warm up. Period. Peace out. Bye bye. Nkasa.